Emo cover, yada so mreno wadaji a wode fem ye. Many asomo do because 5 minutes mo fe ni agro kra. Bisi otie ni ye bia days no want me enti no problem. Dog me hu say ya osa yesam bi ansana ya toaso. Yada sinti ya toaso eye menstrual disorder no fasedama endpoint Homeopathic clinic onu muntia. Bisi ya abraha be check ni pedue no mu hwese bibia ye kama. Edoma wana wo ba haze ya unhunu. Was a first and I take hospital center, but I had the ura. I used to say the old refi, bra endpoint, one branch is in our own ye juba. Dr. Duboatin, Ewaha, now what you munadaroma or chair, dear baby. Doc, you're not sick. I said, I said, when you have complications, there won't name signs and symptoms. Yo, Madassa, and now training didn't come out for menstrual disorder. Yes, say, how Quadanda, I dream how physically. Or how a man go through, and the call Munya be a fence menses. The man will be our or how be no go through. Menses and Zimzika and Niquasa for your how mau baby are. But a baby you are, Mosumi Bamians in Sia, a do now Yan menses. Ye can say amenorrhea, a medical condition. No, not just say menstrual disorder, Nibio. Obi also Benyan menses and Bosumi Bia, and Bosumi neighbor bar. Now, the Yamushino. If you say Mutane Ban, boom, 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 boom. Chese esen hu no waye hahaha na ne mogya ne so ate ne mogya no obi soso de ba ketewa bi obi soso de ba tuntuntuntuntum obi soso de ba ase di nsuo na afrem wa utim sa de no enye fe menstrual disorder ni bi obi so bentese be ba na yase tutu no wo tu ne nan kwa de siwa na eye ne ya eno soso ne be kan say dysmenorrhea you obi so ho a ne menstrual disorder no eye se ne de no menses ne be ba how we go through obu a nso betima gu no so be gu no so kan betima gu no obi o ha ne de ne beba na rush just ne pim na nim pimples bi apie na chi then rush is a gugu ne ho basa na ebi papa tuntuntuntuntum eti message ne be kɔ no na nanim nyina asɛe obi beba na ya se ye ni kapu na fu ahye odidi kakra na wamen ne bofono no tetentasu obi timi fe obi yam timi hwie no because an menses baba ni nyina no ye menstrual disorders ni bi na no a ye kire mu se de ya na kofa ba no behum na ya de bi ovarian cysts PCOS polycystic ovarian syndrome fibroid ana hormonal imbalances timi de sa de ne ba na no wo se ye nka symptoms de ya symptoms no kwa ne abobo su dada complications and normal sa de we nyina e ba itimi kofa ba etimi mama bebre no ya anemic obi o ha ne menses no se de mogya situ ni nti no moja na bebe wie no na ne so waye kete waye hoya hwe ne nsemu a aye fita sai nipa no obi ko atimi akoma timi bone pedipedi na ni so biri no ni titimi pan no obi ko atimi twahwe because ne hu moja nyina asa enti obi ho a ne menses ne ba wie pepepa je se ye de moja si ni so ana je so koto moja duro enom who shouldn't be so the complications ni bi no obi ho a obi a wo menstrual disorder no e kire wo se obenya wo ho problem. Because when menses and time na obi akwa won tuku e kire wo se won tuku ya you are not ovulating obi a moja obi menses need to me back to 3 weeks 1 month no obi gusu nya na menses in fact obi ba me ha say student 3 solid months no nya na menses in twada in twada and this any part anyway time ben no want to say nipa no ovulate time ben etimi gu awale in fact etimi the relationship problem ba oba ne menses bato aso sa be ma ne de na onye de bia ne ntokwa wo fie sika akra ma bia ba ko top part ni nyina no e wo hawo wo de esa akire kase ne se menses no emmayi a e kire se medical condition bi e wo ho enti obi wo kra na adwuma kra wontimi nkɔ adwuma se de moja sutu no ndi adwuma kra wontimi nkɔ na de twato kra no se etima ma ne bebre no oba bi wa ne menses ne makra na emma no kra no na sa amenorrhea enche bo se de jonku ya de bi se cardiovascular conditions hypertension akomayade of anakwa oh yes se menses ne ma se I say we retain fin de bia menses na emma no question me bia no se hemfa na yekɔ ade no se babonten wo awodie mu no wo se a wipe off wo de ne de en wipe off ni nyina wo system ni enti akomayade bone related condition osteoporosis ejubo se na udonku se ya ma me mu dru 60 years 55 years no mo menses emma bo se ni kotodwe enche no anya pressure
saa na wo a wo ye young 25 30 years a wo men se ma no o ma me ya de bia nko betime nya 50 years 60 years no wo de at that time end point to be particular but modern frɛ ye na nko bo bia wo bia ya de bia wo bia frɛ number yi so na me ma direction 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yada said Dr. Duboatin, or China Yankupon Yaduma, Daroma, Yasa Kanya, National Society Endpoint Homeopathic Clinic, one Madaroma, now the health tips, bro, Joda, adequacy fear 5 minutes, our Adom TV bedroom, media fear among Kwa Tamaklo. Yada say, I'm walk baby, may Adom TV bedroom now, who saw Ashan as a diodia, a brenia that Gia Bribiano, Unyadema Yenti, Yada say, pa, the health tips and also. Said so much tie to one amono ni sodo to nyamisra mo pa nenso Dr. Duboatin aboya cheche and semu fa menstrual disorder no home Mr. O Shannon so na to one amo so problem nko ade number no 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 0274-234321. Branches no Dawson, you will be Accra Sprinters and a shell signboard and a shady Kumasa Kronma Bohia Angel Educational Complex no echi. Takra de Anaje Estate, Tema Community 22, Techiman Hensa, Eziama, Zama, a Hunina endpoint, our branches in the Bureau. Until remember, no free prostate scanning or free prostate scanning, free female fertility scanning. And also young call endpoint na young call check here. Ochana a breya 5 minutes no asaka ye after sports na ye the health tips no abro ne atoso na de obeye de afa ho